Cancel kultura ili takozvana kultura poništavanja relikt je zapadne kulture i sasvim paradoksalno to je kultura koja daje najviše priznanja onima koje je cancelovala, odnosno čije je postojanje na neki način ukinula. Dakle, sve ono što u životu snažno obilazimo, sve ono čega se odričemo, sve ono prema čemu možda čak gajimo mržnju, jeste ono što ima zapravo najveću snagu. I čini mi se da je cancel kultura u stvari kultura koja podrazumeva jednu nespontanu ili indirektnu glorifikaciju onih kultura koje su njome obuhvaćene. Dakle, ako je u zapadnoj kulturi u jednom trenutku Dostojevski, odnosno Tolstoj, bio cancelovan, na taj način je vrlo indirektno pokazana njegova ili njihova velika literarna i filozofska snaga. Dakle, sve ono što odsečemo od sebe jer verujemo da ono ne pristaje nam i na neki način ono što nas u izvesnom smislu može ugroziti. Tako da je po mome sudu cancel kultura u stvari najveće priznanje onim kulturama koje su cancelovane.